Bazım bahsa kovarek mecmuayek bikim yani dergiyek nave ve sebilur reşat temaşavan neja peki kengi hatiye derxistin jaliye ki jan niviskar u şaaran ve hatiye derxistin 7 sal beri yani sala 1908 da Muhammed Akif ve İşref Edip Fergan kovara sırat-ı müstakimi derdxinin Peşre o sırat-ı müstakim yani dedema Abdülhamid da temaşavan neja paşe o tabi sırat-ı müstakim tegirtin o mecmua o kovar navi xod guherine vek sebilur reşat de derxistin de kanuna takriri sukunda careke din ev dergi ev kovar ev mecmua tegirtin peki kengi ambejin de derxistin serpihatiya ve kovare ve mecmuayı çiye çihatiye seri dergi kovari و نویسکارین و ده نوچه خدا ام بحورا تماشا بکن Mehmet Akif Ersoy و اشرف ادیب فرگان در سال 1908 دا کووارا صراط مستقیم دردخینن پشتی کو صراط مستقیم تگرتن حتی سال 1966 سبیل الرشاد تیوشاندن سبیل الرشاد در سال 1908 دا مهمت عاکف ارسوی اشرف ادیب فرگان پیشی وک صراط مستقیم به هورا دردخینن پشتی کو صراط مستقیم تگرتن حتی سال 1966 سبیل الرشاد تیوشاندن پشتی 5 سالان دیسا برابریان ویسکار و روزنامه‌گر فاتی بایهان و د 14 طباخ 2016 دا لپایتخت انقره تیوشاندن کووار دخوازه دولت عثمانی بهشمندی ümmet Parezi'ye خلاص beke. Sebilürreşat Osmanlı'nın yurt dışından yapılan müdahalelerle سبیل رشاد مداخله کل دروی ولید لدولت عثمانیان هاتنه کرن لهمبری وان لدجی وان قرینه که امت پارێزی بو قرینا اسلام و اتحاد بو وکه هونجی دزانن د سال 1908 ده دماک و مشروطیت ته اعلان کرن د دولت عثمانیان ده پیواژو که وشانگری دست پیکر گله کووار و روزنامه هاتن وشاندن و دمه کووارا صراط مستقیم ته وشاندن د سال 1912 هنجی ناوی وک سبیل رشاد ته گهراندن صراط مستقیم واتیا ریا راسته سبیل الرشاد جیت واتیا ریا رپی راسته هر دو جید قرآن پیروز دن ناوی وان هنه نویا Mehmet Akif Ersoy Selma Ersoy duxwaze dozakale xwe berdevam bike İnşallah bizden sonra gelenler bu işe devam eder. edi emi pişti demeke derje berdin bizna xode nifşe ku pişti merabe devi kare bi domine ev xabat buna xatrevane Ez jikale xo leborîne dixwazim ku di quncikê wî da nivîsê min derdkevin. Ji bilê wî gelek nivîsên bi qedr û qîmet ên nivîskaran hene. Ez bextewar dibim. Ez dizanim ku ev nivîs tên xwendin. Ji bilê hadîse û bûyerên rojane em dixwazin ruhê Îslamê yekîtiya ruhê Îslamê nîşan bidin. Lewra daxwaza kalê min yekîtiya Îslamê bû. تایبەتمەندیە هەری گرنگ ئاسەبیل و ڕەشادێ ئەوەک و هەموو هەلبەستێن سەفاحەتێ دووەردە هاتنە وەشاندن نەڤیا مەحمەد ئاکیف سەلما ئەرسۆی dibêje ev qêrîneke Utanacak hiçbir şey yok geçmişimizde. Safahat dengê vicdana gele û biye vicdana gel. Akif kulû derdê wan wek kulû derdên xwe hîs dikir. Şîrên wî helbestên bilbilan û qêrînê bû. Helbesta azadiyê û qêrînê. Ji xwedestana Çanaqqalê pir cudatir bû. Taybetmendî kalê min wiha bûn û tim wiha digot. Min çi didît min ew dinivisan. Karê min bi xeyalan re tune ye. Ji ber vê yekê Safat wekî belge fîlmê ye. Bi min Safat divê bibe pirtûka dersê û pirtûkeke ku li dibistanan bê xwendin. Ji birêz serok komarê me jî pirsiyan e. Gotine cenabê te kîjan kitabê pêşniyazê xwendekaran dike. Wî bi tenê gotiye Safahat. Mala wî ava. Kovar piştî 5 salî bi rêveberiya rojnameger Fatih Bayhan di 14 tebaxa 2016 da li Enqerê dîsa hat derxistin. Hejmara 1008
کت بردسته خوینران. İslam coğrafyası Welatê İslamê wê demê perçe bibû, Müslüman bi vê fikriyatê mijûl dibûn. Bi taybetî jî niha Tirkiye di alema İslamê de lîderiya ummetê dike. Ew jî di perçebûneke mezin de ye. Sebîlur Reşat û Akîf çawa di sala 1980 de hewl didan û berpirsyarî tev digeriyan em jî di heman rayê de ne. Em kevirên li ser vê rê da ku meş dewam dike. کووارا سبیل الرشادی مه جارک دردکبه بگشتی لسر تفسیر، حدیث، فقه، هلبست، ادبیات، دیروک و فلسفه تیوشاندن. ناوندا سبیل الرشادی عولی استانبولی بو. اولگلک هرمین آناتولیه بلاوده بو و حتی روسیا، هندستان و روشلاتا ناوینجی بلاوده بو. سبیل الرشادی پشکریا شرع رزگاریت کر. جگلک ولاتین اسلامی نویسکاران تیداد نویساند. کوواری فکر اسلامیت ده پاراست. نویسکارین کووارا سبیل و رشاد جبیر نکرنه پوستری وان فوتوغرافی وان جی لوری دالقاندنه. اف برهم جار اول به ترکیه عثمانی هاتیه وشاندن. ناب 8 زمانی تی وشاندن و دمک نزدیک تا به زمان کردی جی وشانه بکه. İngilizce, Arapça, Rusça, Niha bi İngilîzî, Erebî, Rûsî, Kirgizî, Özbekî zimanên din tên weşandin. Niha em hejmara Gulanê amade dikin. Ji hejmara Hezîranê pê ve em ê gotarên bi Kurdî biweşînin. ادیتوریا و کوواری زمانه کی محمد آکیف ارسوی کربو. نها نویسکار فاتی بیهان و وظیفه به قدر و قیمت بردوام که. bu bir vazife. Em vê wek wazîfeyekê qebûl dikin. Bi malbata Akîf û Eşref Edîb re me kovar ji nû ve weşand û wejand. Xizmeta ku wan kiriye em dewam dikin. Ji me re şeref û rûmeteke mezin e. Lê barekî giran e me diwestîne. Şerefi bizi bütün hücrelerimize kadar ولی سبیل الرشاد و سرپیهاتی و tabi gelek alim nivîskar wê demê dinivîsandin yani rêberê civatê bûn civakê bûn hem dinivîsandin di mecmuayan da hem jî rêberiya milletê xwe dikirin wê demê temaşevan nêja bi taybetî mezinên me, alimên me, nivîskarên me. Peki